Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Muktiar na East Giant Hills kilapan pau kajing Pyrshah habedai bar ka projek banti Mawshun jong ka MS Shri Cement Limited bar kajing penbena ban pendong i kajing pensngo pat ba habedai bar kani ka projek. Habakran berkinong thok kubor hasilong press club Muktiar dawan mon pachang udaong bakum ki Muktiar kiladap ban IT ka shithi Pyrshah Shaka Meghalaya State Pollution Control Board but shabro kitna sarkar ba pher kan thobru Shaka State Environmental Impact Assessment Authority ka Mining Department Shau Deputy Commissioner ba Shaka tanat cloud uba pachang udaong ba kinhun ka penpau ka jing Donkam ban Pynsah ya kiwa bat ka Mariang kam tam ban Pynsah ya kawa diten ka badan hajan jong kani ka jaka banti Mawshun ula benrap dah ka baong ba kani ka jaka ti Mawshun kabu jing ma bhai ki pat ba ki do do wa ya ka jaka rap ba dia ka umbam umdi katkum ka jing thu jong u ki wa ba marjan ba ki jaka rap ki dei ki lat ban kamai bala dapin bethai Mawshun kan pen snew ya ka umbam umdi ba dia ka jaka rap ulong ru balada kani ka projek kan ya shakmat nakliang ka jongki kin shim da ki we ki sien jam katkum ki an Sehingga bila kata kalau di wilayah jadi besar jadi berubah public hearing tapi dia mereka mining yang Mawshun dia problem serban dan Shri Cement Limited lokong yang penipu cuai tadi ini paralog lewat lah dia penting cuma di dalam Pyrshah di Muktiar atau SMPs ini di paralog di Cipta saya empat hak kemudian konsulik baru ini praktis aktif. Kemudian, te hak barangkong bermingi tadi mingi kong suang ingin menjadi kualiti. Maka dia mengiapin ya kani drug IAE jong kani company. Kami ngelak kalau kani jika kami kita berhenti Mawshun propose panjat ya kani public hearing. Ki pun sorong juga ki kentu ya kualiti. Ini kualiti yang kita start kawai ni iwa kepada pun kawa hati atau hati sejatian benang pun tidak hati bakal rupa wa kepada pun kawa commission yang jokal menurut kami takut ka sos na bentar pun kisah pun kebagian jadi kisah jadi skip serta terus di ada kini bila kami tak dibanding kubur bila ada di jiwa peniak bila lah kalau kami isyakir kita kalau Projek April ni lah bu jadi objection yang kecil Pyrshah dan belum yang kini ke public hearing. Nama balik ni Pyrshah yang kini ke public hearing nama kami ni berkuasa untuk ibu pun ya cina sebelum public hearing cincah ini bos serta berbagai ini bila dia berpentang apa ayat application bila dia cancel. Nama anak yang macam kini ke company ni le di kami punya hak bagi kendaraan nak kuanghi atau penokong kenika company dan mungkin yang kenika executive sama di BI kalau ba kejing tu kejongki kalau ban environment clearance naka Gujarat State Environment Impact Assessment Authority di India. Te kani kejing ni ba kejing buat jongki yang environment clearance dari Gujarat kami nak jelah jongi jadi melipat na Gujarat. Kani kejing le jongki ni kejing po yang kejing buat sotak ni kabar Malaysia nolor kecing temu penjot di kata kawan ba kidon kikran kikro teh problem serman iba kecing ai kene ia study contoh company kila kubur kila ban don kikran kikro kene cekak Henry kisokan punta Henry ini bang itipat pengilap lah kami dia kila bandon Henry kita don sisa kikran bagi ini kedua nanti pada kikran kidon kikran rengi ban kikran dok kan hujan ini kilong kikrem tiba kongsan, kilong kikrem tiba jiliwi, makidan kilong nasional ungit berarum ini kikrem berarum news pak sispa kita kam curang susu. Kini kikrem berngi kali kebubun haki dokha, dari mentah perlu tadapu portlang kalau bandung. Ini kali kikrem dokha nungguja kadang kam seneng. Di kini kikrem berngi kadang harus kualiti kami nak belum serman. Di hakajing pekre jang company pad kila guri di orang bakal ni kecekak kalau kecekak apa mendane kecekak syarat di Henry ia kan ikut krem pat agak berbor begini ia kecing kre ya dia kila guri ini cinta krem kila guri ia kecing don jom di we kita di
Jumlah cuma nak ketika juga Andre ke EIA study ba konkret dah kata BM solution ke bapa company kalau ai kila bentik. Dia hakan ni ka submit dia ka application Shah member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board. Kani ka company Sri Cement ka ong ba kani ka jeka kani ka Baranland kani ka jeka ba Don Rek Reserve Forest kani ka jeka ka ba kamdan cipta ya ka Mariang dalek kano ka jinti Mawshun. Lai dengan pepat ya ka EIA jong kani ka company. Hang ni ka long kami kita dijing perumahan paling kecil kam sama company bahkan ka EIA bala konkret. Kemar pun ka EIA bala konkret jong company. Dati yung Mawshun hante kan sekta iwa kan sekta iku kan sekta iku khotbah iku khorep jong ibriu nanta kani ka jaga pandi ka jaga ka bala isra ka jaga ka beren ko diong dan rei ka jaga ka ba lembah kani ka study jong ini company yang bersaku kan 9% lah kani ka jaga kadi kepada pada cloud bila lek satellite imagery nolong nanta hakani ka EIA jong company haka jing submit di application siya ka pollution board jing submit di application ki ang dan dan wa dan reserve forest kat ba haka EIA pat yung idon kiwa idon kium but aside kung reserve forest ka chay tang 100 kilometer te haka ni ka study area ni ka jaka ka ba ile ka jingwat punya ke konsta ada le mining haka ni ka study area ka 10 kilometer ka ke balalap balangba kani ka EIA ba kidon bun ki jedim kidon bun ki jai tempat dawai hadok sopong jai ki jai tempat dawai ki bolong tang kini ki jaka ki bolong tam ban dia bisa ya kini ki lab la kaslam la mukra ja kini EIA ki kidon ro kita ki merak cloud ki be im kini thai kini jaka ki bahap apa schedule won jam kani ka wildlife protection act sin bagi lah hak masih duluan jangan lagi boleh protection act di Donkam Pynneh Pynsah ini kimuran pada nadu ki Sri ki nangka kini ki leopard ni ki kumbangi oksigen ki cumi di prom ini ki sim honbil di Himalayan warjal nangka ki dan kini ki hulu ni ki kolok kibon ki dan kini ki miao cloud ki Asian golden cat baru buat kini ki Himalayan black bear ni dingim ki dan ki kata baru untuk di pura bila hari ini saya kan juga dekat lawan teh apa lu seman berkam hendak nanti pada sektor reserve forest jadi harus pak kacung jogi dim kisi kacung jogi pencarian batawai kacung jogi merat Mariang jadi bos lo pelaban ke forest department kalau ai ni clearance ke forest ini ke wildlife department tempat siai ini tinggi lampu kijing ujor bawang labu kijing ujor labu kijing objection tadu kalau projek juga mulai besar ada nang lo nang hakan ni ka study jong company kila boleh ya kijing don jong ini krem di sini kijing boleh ya kijing don krem ka pi ba langba kan ni kesti bagi pan peluang ya ini public hearing company kala boleh ya kata kijing long cuman jong ka jaka kala ai da ka information ke pembeli ke sisa di kumta dekat ni boleh di halor kan ni boleh ada objection bagi itu di buat impact bagi berkan sesuai yang ini projek bentuk ini dapat peluang public hearing baru kita di company kalau yang kalah tentang masa saya baik atau Indonesia teh katai bah kejingwan jok ini ke mining kam dia nak benta dongman terus pak ya kiberi dan dia toy dia pun senghi ini private company kiwan kini cuma toy kendi kismet ni kita investor kisah mudah joki ini kemudian nggak supren kumba usia ini minta dari ilap yang kami lomba kali ka EIA study ke contoh company kabohong company kumba ka EIA study kalau ka dale ya kini ke mining kin semi pun jai ke Jepang hamtan ke Jepang ring musim pada habis dah spa apa terus spa apa harga beli berkaya bakot lamba kani ka study so kali company ko ba kaya bakot kan long tang dikat kan lo terlikat to kan ni long yeng ibal siya bakot hendaki babuni ibriu habis slash pa kuwe kati ada ki paiba ko kan kule ya kani EIA ka slash sispa kuwe daong bahakan ni ka affected area ni ka jaka sa ta na ka mining tang katto ka ditali kilong yeng ki bansa yo mentoy dari majority dan babuni kini ibriu bas saat di jaka kin siya pani kata cinduk they will be burdened by poverty
kani kat kum kastagi ke company te nolor kata kancelon kani ka jingkta yaki local communities kat kum kani ka study jong company namar ba kinamdan su kata ka sustainable economic benefit kani kata ka jing trade mo kum trade ta mata ki ma karya kalau sustainable wisdom ki im hi andai kala ti ye ni ki Mawshun dalam penjor yang ada cakap jeladu di cakap ada kita adu kalau tuan kalau cuma toy ti kalau orang tahu kini ke study jumpa company kini ke buat peni ajung ki kala ong ba ladawan ra iki non trade ba Pynsah mi pun jai jing kuri ura habede baka song ngai kan sedon kata ke GQ di kamsniu but kan don GQ hadi ini ki Jepang habede baka song khasman POC kemudian pun kita dari pelawan supaya dia kemudian international Donkam dari pun sini kita pelawan kani kani wajib Pyrshah yang kita diberi universiti tentang kita kancung ni tentang kita distrik kancung ni what kami tahu apa pinjol jimatoi nak ni dari ke company kalau orang kani study jongki kita orang gini kita kijing kita dengan sawan nolong kata kita sudah kijing kita kita in penjebok yang kiwa nang ta ya kan ground water ke bawah in sa ti company andrai hakan jing submit pa dia application support pollution board ki ong kim Donkam ya kalau nama kirusimet kin supply umiki andai ke jing kali kami kita kirusimet lagi kin yo ko kalau balak kon supply kata jing Donkam jong company maka jing Donkam jong de company ya ketika bani ki ong hadu silak sampo hajar kita sisi de supply tu kata ko kamdi gosok Hiroshima tu orang mati tu ndrai kajing subahi kalau biki ban kerja di kiwa te mati biki cakar te dia habai dei ban kani kajing kita dapat thiau Pynsah bul kajing kita dapat thia dadu ki hamtan di bari kerja bari mesir dia hakini kisni malade malada Ukraine madia nirjumur tu bakat tu kani ki porlok jonga ki badai ki doktor kani ki laban orang kita di Nusim Park apa ketiak bagi orang ba apa 10 kilometer nak ini cakap di mau ban kapulan kibri ke besar dari Thai saya kita ke Jepang bagi dia baka remesim yang pangsidang Projek kamtam di perlu kena proses kata dia bagi dia ini ni dapat kan ke buffer zone kan ke buffer zone kapoi hadu asno telu kamar siang jalan ke Mariang kita ini kisah English pun klik jadi kalau mau Mariang ada kisah jangan ngiru sesak tak ada kan dia cingbi jong kita dam cingbi jong te sakawai pat lu ka jing Donkam yo petko te kumbagi tiba ka pollution control board kala aya ka CTE ka company national plan te andre ada draft jong plan kat yang bikin Donkam yo petko te lu petko de ni we ma ko coba ka bagus perkut kalau kamu Donkam Andrei ajar kami kalau pelai tang jadi kala siben kiba Donkam ku feedstock Andrei hawa sangat kendai pan lembah rai jong ke NGT kan ke Central Pollution Control Board kalau pak ya kau ke kuis serta jelas bansna ya ki kedon bansna ya ki aya bi Donkam yo petko maka jing tumi jong petko ya sulfur kalau deki Pyrshah banyak itu kalau tidak mau beli ni dah yok kecil semua berkecil jebol kumbang itu pentang ka serkal jelas ni mempertarai ba kadon ya ka polisi ya ka regulation habis berkecil Donkam yo petko di kan yo ka bujumai gitu di nolor kita kibun di jikta bagi ba Mariang bagi ba di kaya ka kot na ni bagi ba kata ka cekatri jong ibreu di sebang ala peni meneru orang ba kani kajing le jeng company kalau apa kai apply ya kani ka menpelong ya public hearing tu ki ai da kata ka jing tip kani information tu ba dei ki basisha dia minta ini yang junging la de bu hi ya ki jing Pyrshah nama ba kani kamri ka basisha ka bu hi ku makalong hati ha cakap ke ke bagi ai ha ka ini ba ke bagi ai ha kani ka application support pollution board kami hab dia minta yang tepat di bawah beri benefit dia berpeluang yang public hearing teman kali ka long ka
ialah bakla thì nakaliang jungi nila jinto nila pa nalor bangi Pyrshah yang public ring nila bala lesai sniru nila don indo ta di project di Banwan thì ka buffer zone kam dere ban tam yang kawa kumba kalau menta kawa ha buffer zone kamu kini kawa ni tinggal buffer zone ada kiti yang Mawshun ni dari kiti ketika Jakarta begitu kini kawa baru melong sibat pendekat kita penjot dia kini kawa kena ngembang kini ka iya air dia bang ki ohi bahkan sedang ka possible discharge na po main kan pencegoy yang kawa tadi dak kaki itu siap lalu kata aru kini kawa habis dapat person dari indaki ti yang Mawshun nanti indak habis person tanpa lek nanti kawa bahkan teh kini plastik nanti karena boleh diberi tegi lagu kan ika jingdawan ko di bor beri respect ba lagi no ki project Malaysia tu ya kan ikawa di bang yada di ban 10 kilometer ke buffer zone jengai na kawa mde ban bentuk dia kawa ke buffer zone di ban yada ya di kata ka Mariang di ban yada di juga ada eksekutif ke summary di jangka company kita asyik polisi tersebut ki ang kerja pengkre ya kan ka environment impact assessment kalau panjing di daga Gujarat state environment impact assessment panyo ya clearance hari ka Jakarta di pun balik mining pan dari ko jelas ni dekan ni lupa along kami maka pokokala ibu ka mining area ka jodi kalau asbak hanya hektar lalu harus kilometer kadi ka Jakarta simet pun kadi Jakarta simet kiri simet hajing tip jangan kita Doan bagi bahagian bagi sahste, keren lah iyo di katung bagi itu jangan apa tanggung kiri sudah berkali di Jakarta. Di mana kalau di Umba PAP yang Malaysia di buat apa di try Jakarta state untuk foto. Sedang review kita ya bu lagi jauh di jingle objection, polisi board, council sebagai itu bagi Pyrshah ada dia kaca-kaca ki kita pada air juga di bulan kalau air kata kau beri makan di Mawshun dengan tip kalau korupong pada siu di Jakarta lalu kerja kiri cukur ya itu di Jakarta tu kila yo nam ke ilosi na ki yo senang na dah ke CDC ana ka JCC ya kata NOC kata ngam pada tip dari ke bama semua nak kalian coba elakkan klik bagi nationality di lain. Jadi JTC dia kita ni tidak wajib dapat jumpa oleh semua JTC. kami dalam transfer kan Tip shoot ke government kalau lihat semua. Nama lupa lewat mining, yang beda kono transfer beda non tribal. Jadi ban yo ya consent dari revenue department dari tahu. Kalau tak tahu itu Cepat pun cepat jumpa state. Ano apa sih? Juga Pyrshah dari try kenapa besok kenapa? Bapi sekolah kini ki pressure besar ibu untuk ke Si bahayo has nang tu kapor pada yang bulan. Di kadi ko ada stock. Di yang kani ka mining bat try kadi yang langan tip saya bahaya anda dari Kemarin ni kalau Musliman kam dah hapsu akan belum pasno. Di KNC yang ni lah ai ada tu lanjang ai kan. Semua tenaga hau tu adalah. Awak kahap macam page tu lagi. ini jadi besar Ini besar. Ini yang ada jauh dan dapat belum jadi. jadi besar Ami hadu mentang patut ini yang ada jauh berhenti. Dia kerja Pyrshah ada jauh ni kalau mau mani ada yang Mariang yang dium kibat. Ketika kata ai ba orang dulu ibu dia kena tiga pengingat tu kalau ingat kita tu tiga permukaan keyboard juga pilih dengan pen tu lihat takkan orang macam ini lihat Dia nak ada pun jumpa sih. ni lah aku jumpa support ke pollution control board kabang ila kopi ni bisa ila kopi so the Ministry of Environment, Forest and Climate Change nata so Chief Conservator of Forest nata support Mining and Geology Department memakan itu perspektif lain ada Mining and Geology Department support State Environment Impact Assessment Authority berkunjung so DC juga SGS
Mana ibu ini? Lai po tu ni, bukan. Jadi tak ada orang kata kalau Ni tu belajar kalau cuba kalau Kemudian untuk plan apa dah Sekarang kita ada pula Asia apa tu report ini. kemudian kita yang memang terus. Ka environment trends nginang kata tarai kila yo tama ngir nginang buat citik di nilai bu di ko citik boleh bagi API buat citik